wena wendlovu ayede awusiyakhuleka nabendlula iminti yamakhosi siyakhuleka enhla nasezantsi lapho nibuka khona udliwa nombelebele siyakhuleka emakhosini esiwakhele ngisho enduneni umkethu zingane zethu ababukela udliwa nombelebele wogogo womkhulu ngithi sanibuka lapho emakhaya nibuka khona i261 manje i1 KZN TV bingelelani maqhawe nasi sizwe siyanibuka. Siyabingelela siyakhuleka nabesixholi singamatsha senkandla bephephile indlovu bayiphendule siyanibingelela sithi cha sondelani nizowethamela nintongele eshumbini esiphethe inibingelele nabamamonga osuthi kabulalo yasize iqotha imbokodi nesisekelo fanele indlovu emnyama asondini sesibuyele singabafana bomhlungwana umbelebele sithi ke ozani nizobeka indlebe nizobuka ngesoleni. Hawunina bentonga yethu sikajama namhlanje sifuna ukubuka laphana ngoba namhlanje ilanga lempi insiwa zakithi okhulukhulu bethu amaqhawe ayelwa namhlanje la laphana elwisa amagoba mlomo lapha lihlangene namambuka egitshelwe injomane bedutshulwa begwaza bekhahlelwa benziwa yonke into sifuna ukubuka ke nina bajini ndomnyama beguqe sifile ngamahlamvu enqabeni kadlwana komselo umsindo ngowani kuntilingwe uba ngabasendlini nabakwakhinya baxokozela indlodlo ekukatshana bexo lapha nabadonda ngifuna sibheke la ngithi nizohuba manje ke unjomane yambona ngafuna ukuhuba ungahuba njomane nje umzuzu odwa sihube ke sisingela lapha kujini ndomnyama undaba yazilwela nje inkonyane kaNdaba bathi undaba yazilwela nje isikhumba somhlabathi bathi bayamqalo kaNdaba bamqala izwe lonke abantu bathi banobe ngathinti ingonyama bathi amambuka bathi nthule nje nthulele bathi usabizi bathi bayamqalo kaNdaba awuyeye bamqala izwe lonke nthule nje nthulele amambuka nobe ngagwazwa amambuka na sabizitha wena wendlovu ayede tona laphana ngiyabona ukuthi uze uvuke usinga laphana phela wena ngoba uzela amaqhawe ngathi uvuke usinga ngoba phela uzela amaqhawe laphana umfowethu njomane ehuba baba laphana sifuna ukubuka ke bala laphana ukuthi ke njengoba ke laphana kade kuyimpi namhla laphana ucetshwayo laphana esengaphesha kwelanje ke kukhona belungu okubaveza ukuthi babe ngafuni ukuthi ucetshwayo ebuye ezezweni lakhe laphana lapha la ekhaya kukhona uOsborne Menmond kukhona uJantoni kukhona wonke lamambusa asakhuluma ngawo umfana wendlela woyibhebhu wobani aningi amambu ayevela lapha emlandweni lapha limubi baba lomlungu lona nje uzokukhulela ukukhuleka wendlale kahle ngoba sizohamba sethu bese sibuya lapho sengijomane awukhulela lapha na baba lomlungu utho ubhula waye yini waye ucetshwa emenzani yonke lento leyo baba nazi into baba ngiyiphosa kuwo nabesilo ngibe seshilo nje lo kaMayisa cha okuhlungu kakhulu abantu abaluswa ulimi esikhuluma ngalo ukuthi sikhulumela ukuthi thina singabantu abamnyama isigcino kufuneka inhlambuluko amagoba mlomo awangena enhlambulukweni ngoba izitha zethu vele laqonde khona ukuzosibulala nozobhubhisa iswele kodwa owakwethu umuntu omnyama owathatha umkhonto wahlangana namagoba mlomo wabhekisa ekhaya umkhonto bese siba sizohla naye engazange sahlambuluke sikhumela leyo ndaba ke le ndaba acetshwa ucetshwa uma eselapha pheshe ekhuluma noJantoni no Queen Victoria nenduna nkulu wakhe uKhimbali wakuveza ucetshwa wahamba lapha esekwazi ukuthi into enkulu njengoba nithi angibuyele ezweni lami angisenalo izwe mina izwe leli impela elibaba wanginikeza lona senginendawana encenyanyana nje kulona kodwa kukhona amadoda awu4 alapha wawabala wathi uJantoni umfana wendlela uyibhebhu owesine ngathi bani lawo madoda lawa leli ngisinyathele ngenyawo leyo ndaba le
ethi ngifuna ningicacisele ukuthi ngiba ngibuyele esizweni lami nje ke nithi nizokhuluma noBhulwa uBhulwa wayelapha okwaqanjwa ngedolobho eBhulwa ephambi kwaseMaritzburg lapha yena wayekhuluma indaba zonke ephuma phesheya zibithele kuyena uzohamba yohlanganisa abantu ebatshena ukuthi inkosi Cetshwa iyabuya njalo abayaphathe kanjani uthi yebo ngiyakusho lokho kodwa ke kwa abantu bami babamba uJantoni ehamba ethumela abantu ukuthi eyonxusa uyiBhebhu ukuthi asimvimbe uCetshwa angabuyi kusala indaba yakhe iqhamuka khona kubo ezweni lakhe ubani osho lokho uJantoni noyiBhebhu uJantoni unxenxa uthuma abantu ukuthi abawutshela uyiBhebhu ukuthi mina Jantoni ngizokukhulumela mangifini akunikiswe akuqayeliswe ukuyokhulumela uyiBhebhu uzokhulumela uJantoni uJantoni uzokhulumela uyiBhebhu koBhulwa labo bambamba abantu bakwaZulu ababengahlangene nalobo bubi lobo ngizokhulumela abantu bekunikeziswe uthi uyiBhebhu lo unjalo ke iyenziwa nje sekuyazica Cetshwa seyakwazi lokho ukuthi lamadoda akufo umfana wendlela wakwaZungu uJantoni ingisi la Scotland ulokhuza uyiBhebhu othi na ungakhona endlini kwaZulu kuphi khona kwangalelo la kwangangena kule nkulumo kwakuyinjunjisa njalo kuyiqhamukisa kuyinjunjisa Osborne lapho eMelmont manje ke sikhulumela ukuthi thina kodwa egcineni inhlambuluko iyofuneka baba ngithi ngifuna ukuthi ke namhla ngifuna kuvele amaqhawe lawa abelungu laba oBhulwa abukhuluma ngabe yabona ngoba lezansizwa zinsizwa abalezana zayingeke zihlasele mabe kuthiwa kwangamanina bangene ngifuna ubaveze lapho bekhulu lapho nje ubavezwe nje uBhulwa nama yamaqhawe abelungu njengoshamspongo bonke lezinsizwa lezi ukuthi bona ke ngizokubuza ukuthi babe nayo inzondo ke bona umlungu akanayo inzondo mabe sehluliwe umlungu noma ungahluli ngifuna ke ngoba inzondo enkulu babe iqhamuka kuphi iqhamuka khona kwenu abantu abamnyama echibeni kwenu kukwenu lapha lapho kwaMandlakazi asiye baba lo phesheya uthi ngizothumela kuBhulwa nje uBhulwa ngempela mayeselwemukela udaba wenza njengoba bemtshenile lapha ngeke cha uCetshwa amemukeleni kahle mphatheni kahle silwile naye uyabona noCetshwa ukuthi kulwiwe insizwa zombili kodwa ngizomcela uCetshwa ukuthi azazi ukuthi alephathe kahle lo ngisi uJantoni ngoba inkathi silwa beli kanjalo kodwa ke ngicela ukuthi aliphathe kahle ngoba sesedlule kulokho baba ngizobamba ngenjobo kuyazizwe etolo ihawu mina bendlula abantu yamakhosi sahamba saye etolo lapha mangibuya ngizobuya nenjomani ihawuni labentonga yethu sesihambe sabuya lapha nasizinsizwa engihleni nayo lawo madoda bathi lawo madoda engoba makhosi umhlathuze madudlunga nombelebele njomane lapha nobaba lapha siyetolo kade echaza lapha lapha ngivula usuke lapho kusuke khona uDonda ngoba ngibona ukuthi la alekho iqume la elizofakwa enabukeni ngomlando walo wakubo wakwabo njomane ngifuna ke lapha ungangivezela amaqhawe akaZulu ayelapha ungivezela amaqhawe abelungu ngoba nabo amaqhawe phela manje ukuthi kuba ke nina nomona mina nginawo umona mina awusuke lapha ke ungivezela umonakalo ke ukusuka lapho kusho khona ubaba uDonda lapha noBhulwa ukuthi uBhulwa wayebambisene nobani wonke lempilena ukuthi kudliwe izwe lakaZulu liqeshuzwe kubaqeshuziwe nje mfowethu mayise cha njengoba eseshilo uDondo amaqhawe asiwaziyo abamhlophe uSomtsewu uJantoni uMakhenzi hayi lokho akulona iqhalo uJantoni uMakhenzi namanye amaqhawe noMelmont Osborne baningi insizwa okuyizona ebeyivelela kakhulu la kwelakithi bekukhona insizwa esingayibala nje laphana othingwayo kamaHolekhoza olokhuzana omnyamana kanqengelele kukhona insizwa bezikhona zisesigodlweni hlala nje endlunkulu osithili kaMnqandi wasayibisini osikhobo kwamaphapazana sibiya osekethwa kwanhlaka izona insizwa ebezi bekuyisigungu besiphahla uCetshwa bithi inkosi mayikhuluma nje iyazi ukuthi ngikhuluma la madoda noma ihlela izinto
ngoba noma ngazikhathi ukuhlelwa izimpi yayiqala ibize bona qala yayithi angithinti lutho ngaphandle kwalamadoda olokhuzana izinsizwa le umavumandaba kaNtetho omavumengwane kaGodide ndlela namanye amaqhawe bekhona lapha yabo kusho ukuthi ke kancane nje ngakubamba mfowethu usho ukuthi kahle hle ingonyama nje inkosi ayikazi izithathe inqumo iyodwa ayikazi izithathe futhi ingonyama mangabe kuba yengenzeka ukuthi kukhona idiyazela khona yayingadizayiswa yini umhlalandleni wayo ukusho ukuthi baba kuya kulento kangathi mina kufanele ukuthi umhlalandleni wakwaZulu engonyama ubeqine ngendlela esimangaliso ulungela ngekho lapha Tonda qhubeka mfowanje lapha la uye lapha ke sekubucetshwayo ke uTonda uma uzohlaba uneze uTonda mala ufule ehlabe ngoba mdala kunawe uyingane wena kunjalo ke ngeke uneze uTonda hlaba uma ngabe usubile lapho kulwe so lathi intambo sibu seKudonda ngoba kukhonto engiyifunayo lapha na kuDonda kukhona into engiyifunayo yangale ngaphesha kothwela lapha sekuthiwa khona ePushifston kuyale lapha lawo bantu labo badunyiswe kabi kanti babe ngesiyona londo leyo laba babe phoqelekile kunye ngithatha intambo nginezo babaTonda aswele baba eselapha kulantu bakwaZulu abalapha ngaphesha ko kusuka nje lapha eThwekeni kuyale baba labantu nibabuka kabi kodwa angiboni ukuthi babe lento enicabanga ukuthi bayiyo lapha yana baba uyazi ukuthi laba bantu labana ukuthi ikhona impi abayilwayo lapha labelwa nabelungu kodwa nibe nithi babe ngemsheshelengwane laba bangaphesha laba ngithi babe dutshula benziwa uyakwazi lokho baba bangaphesha ngokuthukela cha laba uphela usungaphesha kothukela moqala kusuke eThekwini uyale uyangithi uyalazi daba labo labantu ukuthi ngifuna silikhulumeke labantu babe dutshulwa ngapi kule mpese sandlwane yayisidlule noma yayingakafiki noma base noma nje awumchazi le ndaba lapha ngoba lento into eyodwa le nto leyana cha badutshulwe engibazi ikho abadutshulwe ababalwe ngamagama engibese babalwa ngamagama kodwa insizwe uthwalofu okwathi ubona ukuthi abeswana lento sekukhuluma indaba entela yamakhaya into yamuva le hayi cha ngiyaxolisa ukuthi ngikuse entweni yamuva lapha yana baba ke ukusuka ke lapho ke ucetshwayo usefikile la ekhaya lapha ulokhuzana lo umfana wendlela wenza kanjani ngoba phela kwakufanele umfana wendlela mabefika umfana wendlela efike ecetshwanga uyini umfana wendlela lapha ngathi uthi malume engicetshwa kuyena uthi malume akayena isemkhulu phela uthi lapha komalume bakhe umalume ulokhuzana wayephi umnyamana wayephi yena ngoba mina baba ngifuna izibhicongo zakwamva sekubuye ngoba besiyela pha nje obhula laba baba lapha umnyamana wayephi umhlalandleni wabelungu uqobo lwawo wona ke weza yini lapha kwaZulu na usuzobe kucetshwayo kwagcinwa nalapha na emthonjaneni lapho okokuqala lokho baba okokuqala lokho ngisho esebuye ucetshwayo phela esela ekhaya abelungu beza bazoma ukuthi nangu ucetshwayo singimshela umthetho uthi mhlazana ehlala lapha esikhawini efela ekhaya beza yini bazoma bakhuphuka njalo bashona emthonjaneni babe khona osomtseyibo babezokwethula ukuthi nayi incwadi ke imithetho asezobusa phezulu babe ngazothula yena babezothula imithetho bazothula imithetho babe ngazili uzothula lapho kuyiqephu ke esekhulunyelwe uJantoni bonke nosukumuza wafika esuka kubo weza wafika wabona inkosi ucetshwa lapha akangayi kweyibingelela usumuza kwaba waMpungosi lo ineswe lapha phezulu enkandla kwesika Mgoqozi lapha kuthiwa yini Sengwazini ngiyacabanga yilo kuthiwa uSengwazini enhlalo nomhlathuza enhlalo yayisengwazini ngumbali yonke lephetho uyi kuza ke bephendula lapho uncanyiswa usomtse uncanyiswa inkulumo kaSiyunguza mayethi Zulu khohlwana ngalelo langa khohlwana ukuthi abelungu benibhekane nabo banikwa ukuthi ibona abo siphatha usomtse wajikela ngale wabonga uSiyunguza ukuthi hawu nesibindi
uphendula kanje phambi kwaZulu impelele wasembhala ke lapho thina uzothola inamba ukuthi ke abe negama elithile anikwe leliyaso akulona kwazoba ubani ke ikhuleza uyibhebhu kwamangalisa wonke umuntu wafika ngehashe lakhe wawubingelela ikhulu ezimhlophe labo sandasi kanjalo noJabe wabuyela emuva kanti usenikwe lamandla lana ukuthi afike lapha na avela hlasela ondini ubani nje likhulu zonke oseketwa nabanye obani bayovusa umswaso ondini wawushiswe ngamangisi ngoJuly 79 useyovusa bayovusa manje abelungu bathi ke laba yibo laba abantu ababi baba ngizokubamba ngendlobo ugiya ngisaye etolo ihawuni labendlu lami yamakhosi sihamba saye etolo siyabuya ihawuni nabendlu lami yamakhosi esambe sabuya sizinsizwe laphana niyabona sibahle laphana ngoma singa ngenganazisa ngathi njalo uma ngabe nina anithola ingane nokukhuluma nawo udliwa nombelebele lapha mina uqobo lwami lona yimo phethe umuntu othi nizala abantu phela niqhubeka akekho umuntu ongenangane odaliwe baba ngizothatha nangu uNjomane ngizokuthatha nguweze uthuwela enhlanalo laphana enhla lapha nje ngaphesheya uphesha kunezibuko lapha ukwabukela kulabantu ababaleka kwaZulu lapha sake sayide halamuzi lonkulumo leyo ngokuthi inyanga kaJini ndomnyama uMasingana awube siqhaqha ndawonye sikufanele abantu behlale bazi ukuthi lenyanga lefanele ngabe inani ine holiday kakusetshenzwa uma ngabe kumhla ka22 lapha njengawo kwamaholiday lawa kahulumeni awabekile futhi flag ahle flag abwenza show uhulumeni ukuthi lelo suku lukhulu kwaZulu eyeke ukubulala umlando njengo December 16 nje ngoba sowubulala wabela umhla ka24 lo kumandulo ubulala wathi usuku lwebrayi mayilento kuyinhlamba lehlekimi lonto le hayi kini nina ngoba ninandaba nalento lesikhuluma ngayo Njomane laphana sibuka abantu bakwaZulu ke manje bewela uthukela bewela lapha la ngenhla kunendawo kuthiwa sezibukweni lapha kodwa umuntu wayiqaphe lapha waqapha bani umfoka ngobese laphana ebathi uGamdana lapha uyena wayibekethwe wena Gamdana qapha la amambuka amabe embukela ngaphesha kothukela lapha eyokhoze magoba emlomeni lapha Njomane ngifuna ukuthatha ke eqhaweni namandla lapha uyotshakadula umingale ngaphesha kothwela amabombo wabhekise impumalanga ngapha nganeno esingakhona lapha yana lapha uzumbhekela wonke loyamonakalo owenzeka lapha kubantu abantu bakwaZulu bonke labantu lapha kuphela ilento esho makathi nesele ukuthi kwenziwe njani kuhlanjulelana umsebenzi wesilo lowo indlulamenti yamakhosi njengoba sithi sesikhuleka nje ukuthi indlulamenti siyacela ukuthi inkosi yamakhosi ngeke phela itshela umuntu wazana kodwa khona awusiyakhuleka Zulu eliphezulu kuba usukume lapha nanka amaduna akho ngaphesha kothukela kubuyele isandlwane phela ngeke siwathathe siwasi kwenye indawo lapha yana uzothiwa kulungu cha ngeke indaba yayenzeke esandlwane Njomane wena uthukela uphethe iqhwa ima ngaphesheya uhulela isizwe singapha nasi sicawu kita wena wakomkhulu nina besizwe kahle eqinisweni nje singakusho inhloso yalolu hlelo udlungwane kaNdaba udlungwane umbelebele akusikhona nje ukukhuluma umlando kodwa kukwelapha nokuqwashisa isizwe ukuthi isizwe sazi ukuthi kahle kwenzekani akusikhona nje ukukhuluma umlando ngoba ngalezi inkulumo isizwe siyelapheka ebese siyaqonda ngoba abanye abantu bancishiwe ithuba lokwazi kabanzi kukhona abantu abahlezi abakhile endaweni kodwa bangazi ukuthi kwakwenzekani kule ndawo abakheke yabo uma siya lapha uGamdana lo kaXhongo ngobese ngoba isilo esikhulu usasondini sasithe wena hlala lapha ubheke lapha ube isinquthu sami ugade amagoba amlomo nenkomo kaHaga uma izongena ngapha emva kwami wena ubusi uyabika lapha kunezibuko lapha ngithi sebatshe lapha ungena ngasebatshe uwela umzinyathi usuwele usuzongena manje usungena kwela kwaZulu manje usungena ngaphakathi kwela kwaZulu lapha uma sithola eqinisweni nje lilonke uma uthi uyabheka
uyathola ukuthi nanxa laba lezi insizwe sithi njengoba kade uthinta nje manje ukuthi laba abantu esithi thina babi ngoba babe ngasemangisini zikhona izimpi abazilwa bashawa futhi mhlawumbe ukuze babuke sebangabantu sengathi sebekhonza sebekhokhoba emva kwamangisi yingoba babeqale balwa ngoba siyakhumbula ngo1847 zonke lezi zizwe ingale zehlulwa amampondo amahahabe amagcaleka zonke basebethi kabamhlophe lelizwe sekuyelethu sesiyalidla sekuyinatal le akusekho umuntu ozongena babe banomthetho ukuthi izwe masebelidlile belidle ngobuqhawe balo bempi bese bethi akho umuntu osezongena kwangena la sikuthola ukuthi sikuthatha ukuthi ungene wena ngongekho emthethweni sesiyakubamba sesiyakubopha ngisho manje bekufanele ngabe kudala uTshakadule lapho uTshakadule manje eqinisweni uma uthi uyabheka into eyenzeka engiyithola kakhulu lapha emlandweni ukuthi isilo uma sesibuya phesheya kwabona labo osomtsewu oJantoni kuthiwa basebeyibeke bona sebengamakhosi bona ngokwabo sekuneyindawo esezibuswa yibona sekuyibona ababeka induna sekuyibona lelizwe yingakho ukuvela leyampikiswana ethi wevumeleka yini ukuthi isilo siphinde sibuye sibuye phesheya size lapha na njoba uqaphasha kadelana ukuthi kwase kukhona njoba sasho isilo sile phesheya sathi into engiphatha kabi ukuthi izwe ngalinikwa ubaba akakuselone la msekunamadoda selibusa leliyazi kodwa isihlangu lesengasikelo ubaba mhla ubaba engigcoba kulobu bukhosi yabo uthi ithi-ke isilo uma ngifika mina sengifika ezweni lababa sekunamadoda sebizwa ngamakhosi asekhulekela mina ngizofika ngibe ubani phakathi phakathi kwezwe nanga manje ngiyakhumbula nje lapha kuze kuvele umfokampande uDabulamanzi noma sihloko singeka kodwa uDabulamanzi wayenesibindi esikhulu ngoba kuthiwa emhlanganweni eyayenziwa wosomtsewu nalamaqhawe lawo kuthiwa wayephumela obala ame nje athi ngiyanizwa manje nithi nina boJantoni nithi icetshwayo akasesona isilo useyingane nje kaQueen useyiboy kaQueen useyingane thina uyohlala isilo kithi njalo so hlale simkhulekele ngoba athi amangisi umthetho uthi ucetshwayo ngabe sakhulekelwa njengesilo akube umuntu nje kube isikhulu nje ungabe kusashiya ukuthi wena wendlovu bayethu sekunamadoda esengabe kuthiwa ukuba kuthiwa kongekubamhlophe kwabe kuthiwa kuwona wena wendlovu koJantoni nabanye osomtsewu noJohn Shepstein okubona abantu ababelikhankasela kakhulu lelizwe sebezogwamanda umbuso kaZulu yabo ngikuzwa kahle mfowandlobane lapha uhlakula ngempela kucaca bha ukuthi uyakhuluma qhubeka mfowandlobane eqhubeka mangabe ungasafuni ngizoletha indaba ngizise lapha na kuma kodwa umnandi akubaba ngeke singamfaki awuqhubeke mfowethu lapha ke qhawe elikhulu uyathola ukuthi la eqinisweni ukubuswa kwezwe yilapho khona kwabe khona sekucaca ukuthi ikhulu noma insizwa lezi ezizethenjwa zasesigodlweni indlunkulu okuyimhlalandlini yisilo ucetshwayo iyona eyagcina manje siyidinga ngoba sekuthengwa abantu kwathengwa oyibhebhu lapha nje manje angikubamba ugiya ngenxa ukuthi isikhathi vele sesithanda ukulimala ihawule nabendlu lami namhlanje eyikhiphe eshobali bomvu ile lamankeyana oncangazi ihlula virusani emaqhawe sesomona ngevuke elizayo isikhathi sihambile avalelisa nabesile esikhulu sakithi emashobeni so besibonane-ke siyabonga nilalele nibuke labo hlelo leni ke sobonana ngokusayo nina besixhoko lesingamatshe senkandla bephephela indlovu ukuba liphendule siyavalelisa kini sithi ke sawuphinde futhi siphinde sihlangana ngokusayo kuyo lenkundla
Ukuhloba ngemvunulo kuyindlela yokuzigqaja kanti ke nendlela yokubhinca yisiko lezizwe ezahlukene ehlonipha amasiko azo. Noma ngabe ke unamuphi umcimbi, umemulo, umkhehlo neminye, uMaMdube ke uzokusiza. Imvunulo yabesilisa, omama, izitombi, amagosa, ngingabala ngitsini. Xhumana naye ke kule mininingwane ngezansi.